Beshto'be Makan fuqarolar jiyini turg'unlari, hurmatli onaxonlar, hurmatli ağalar, barchangizda bugun ko'rib turganimizdan biz qattiq quvonchdamiz. Asosan xalqning keyil kayfiyatini ko'taruv, qolaverdi mineki kelishimiz bo'lgan yoshlarımızdan, balalarimizdan keyil kayfiyatini ko'taruv, bo'sh vaqtlarni mazmunli o'tkaruv maqsadida O'zbekiston Respublikasi Madaniyat Ministrligi tomonidan Usunday ajoyib konsertlar ko'rkamlashtirilib, bir necha mahallalarda Usunday ajoyib konsertimizda anam etib keltiramiz azizlar. Bugun mineki navbat serminin didarnesi ko'rsib, bugun O'zbekiston Respublikasi Madaniyat Ministrligi tomonidan ko'rkamlashtirilgan ajoyib konsertimizda sizlarga anam etamiz. Navro'z Muhammedyarov, marhamat. Bekbergenova, marhamat. Assalomu alaykum, Beshto'be xalqi. Sizimga uyalagan fazilatim var jinaga. Yıldır böyle mi? Ak böyle kegen, kok böyle kegen. Onu böyle ki. İşte böyle ak böyle kok böyle ne gerek varsa? Al böyle. Arkadaşlar durun belgilep kaytan. Çek! Ulan gelin gel. Koşun bakalım. Dinle.
Ne demek sen? Çağlanan o kaşlarına aksedettin dişlerine çağlanan o kaşlarına aksedettin dişlerine omuz değen düşlerine canı baksam doymam yarım ey baksam. Var mı bizim aydınımız? Destan olsun. Sözün kalide sen o şükür jandır gönlüsün bir dünya. Oy kıyallarım sen bir görüden aşık oldum sizi sevgi sunma. Yürek sezimlerim başkaşa soktu seni kırıp gülüm sana emes. Özün bir tatmindi bulup seçildik meni. Söyledik seni canım biriktin beni. Sen sözümü yüreğimde kıynamayındı. Sana degen sezimlerim şalgan emes. Özün bir tatmindi bulup seçildik meni. Yüzünde sen sözüm tansınlar. Toy bugün Bakıtlı günümüz bugün. Biz bugün bakıtla canlıyız bugün. Biz bugün seni suyunmen. Sen de jürünmen. Ordiyanın iyisi Gülsara Jumayazova. Marhamat, kol şapatlar menen. Assalomu alaykum. Hurmatli avlaslarım, balalarım, qizlarim. Miniki sizlar meni diydor ko'rsatman. Quvonchliman.
Мінекей Өзбекстан көретін халық. Біз театр қызметкерлері 7 жастан 70 жасарға шейінгі халықтың қызметіндеміз. Қазір отырған жас үлкендеріміз үшін бір тыныш бір қосып тыңдаймыз, дұрыс па? Ария айтып берейін сіздерге. Алпамыс спектаклінен Гүлпаршының ариясы. Ат бұлыты мияны көлдің тайларын, қойын сатып позы қылар байларын, ар жағы Түркістан. Асыға любой зат сатады ғой, бірақ біздерге бермейді. Кешен үйді төртеумізге бір зибашкілер барды ғой. Больш шайнан деп қойып, өз күтте зибашкін қалай шайнайсың? Сөйт больш шайнан қазында шашымызға жабысып қалған ғой. Сөйт лысый башкаға алып тұстады ғой. Біздің папам не көмпек қол? Күлмен көмпейіп кетер. Бишара жазда қиын ғой. Көргенім үшін, солар деп қуанып жүргенім үшін, бақытлы анаман не үшін, ғаресіз заманды көргенім үшін, тыныштық дәуірді сүргенім үшін. Дүния бізге хауес етіп қараған, халқым тыныш, елім парауан, инсан үшін имканиятлар жаралған, соның үшін мен бақытлы анаман. Әмме елімізде бақытлы аналар, күлген балалар көбейсін. Рахмет, сау болың, саламат болың.